Tshivhalo tsha vhathu vho lovhoho kha khombo vhukati ha goloi ya u endedza masheleni na bisi tsho gonya u swika kha mahumi mavhili na muthihi. Khombo iyo itea mulovha kha gondo la N1 tsini na thanele ya Hendrik Vervoet ndanyana ha Luitrigard vunduni la Limpopo. Vhathu vha fumitahe vho lovhela henefho bisi ili lovha lo livha njelele. We are here at the Elim Hospital. Just earlier on, we were at the accident scene where we saw, that bus being taken out. You can understand and appreciate that that accident happened yesterday afternoon. The people were on their way to the various villages. But I am joined right now by the MEC for Transport in the province, Ms. Florence Ratsilan, and she has been crisscrossing, this part of the province, just visiting the various hospitals where patients were taken from that bus accident yesterday. And I'm just going to ask her, I think, in the beginning, this morning, as of this morning, the death toll was sitting on about 20 people that had lost their lives there, that were pulled out of that wreckage that happened yesterday afternoon. But I understand that this has then since changed. But she has been engaging, I suppose, with patients, just giving an idea of what are the injuries, what has happened in terms of, you would understand that there were over 70 people that were involved in terms of the people that were in the bus, the logistics of moving around patients. But let me just not waste any further time and bring in MEC Ratsilan. Thank you so much for talking to us. I know you've been around. What are you hearing from patients in terms of the reception that they've received, the injuries that you're seeing? Thank you so much. Ndizvakuma rodalela zvibadela zviraru Memorial Silom na Ilim ro kono wana valwadze vane vavori huvala vukuma kha sibadela cha Memorial rina transferenti yaitelwa sibadela cha province ngei Pulukwane ndicha uyo ane vari ukha chimo cha critical richi hangeni Silom nahone rusvika rawona rukadiva na vathu va 14 vane navone vohuvala vukuma volindela vamwe vavo volindela uiswa kha sibadela cha regional chimwe chava sibadela cha Chilidzini hapa Ilim nahone vakadiva na 9 ya vathu vene vavori vohuvala vukuma vathu vavori ne vakadiva vohuvala vukuma mara ri kotolivuwa uri huna avo ve va dischargiwa ngauri kha sibadela cha Memorial ho kono u dischargiwa vathu va 30 nane pa Ilim rono ro discharge vamwe va vathu nane ngei kha sibadela cha Silom valwadze va shumisa ri tshijena ri ko wana uri manese ya shuma madokotela vo shuma mushumo muhulu vukuma ri tama u valivuwa ngauri nyimele yova isi ya vhuḓi vha khou shuma kha nyimele ine musi muthu a tshi nga ṋea tsumbo arali ra ṱuwa ra ya hafhaḽa kha rumu he kha casualty area ine vha 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 khou receive vhathu hafhaḽa Memorial space tsha hone ndi tshiṱuku nga maanḓa vho kona u receive vhathu va 42 vha kona u shumana na havho vhathu zwi sina ndavha uri fhethu hune vha khou shumela hone ho to itisa hani henefha Ilim ri tshi dzhena ri kona dzi room dzi clean valwadze vha vhonala vho ṱanzwiwa mara hapa Ilim ro vhona mulwadze muthihi we a sumbedzisa uri hango fariwa zwavhuḓi nga vhaṅwe vha vhaongi ene ri khou takalela uri ndi mafhungo ane already management ya sibadela vha a ḓivha ende vha khou shumana nao ro dovha hafhu ra tama u ṱuṱuwedza vhaongi vha vhorine uri musi vhathu vho ḓa hafha sibadela vha ḓivha uri vhaongi ndi vhathu vhane vha tea u vha ṋea fulufhelo asi vhathu vhane vha tea u vha treata nga nḓila i si yone kha ri shume na vhathu vhashu zwavhuḓi hu sa tou vha accident fhedzi muthu muṅwe na muṅwe ḓo hafha sibadela mara ri khou pfa ri khou liwa vhukuma uri kha nomboro ine iḽa ya 75 ri na vhathu vhane zwino ri nga vha confirma vha 21 19 ndi vho lovhaho kha senior accident wani o lovha sibadela cha Memorial muṅwe o lovha sibadela cha Silom ri khou tou tenda uri nga treatment dzine vha khou dzi wana hafha sibadela na havha vhane vha vha kha critical vhaṅwe vho vunḓea dzi mitoḓo vhaṅwe vho vunḓea milenzhe vhaṅwe ndi zwanḓa vho affectea fhethu ho fhambananaho vhaṅwe ndi dzikhana mara vhaongi vha khou lingedza na madokotela uri tshiimo tsha havha vhathu tshi vhe stable.